Môj deň. Od pondelka do piatku vstávam skoro ráno o 7 hodine. Od pondelka do piatku vstávam skoro ráno o 7 hodine. Umyjem sa, učešem sa a vyčistím si zuby. Umyjem sa, učešem sa a vyčistím si zuby. Potom sa obliekam a raňajkám a za hodinu idem do práce. Potom sa obliekam a raňajkám a za hodinu idem do práce. Pracovný deň začína o 9 hodine presne. Pracovný deň začína o 9 hodine presne. Do práce obvykle chodím pešo, cesta trvá asi 30 minút. Do práce obvykle chodím pešo, cesta trvá asi 30 minút. Denne okrem soboty a nedele pracujem 8 hodín. Denne okrem soboty a nedele pracujem 8 hodín. Obedujem v jedálni. Obedujem v jedálni. Cez víkend obedujem doma s rodinou. Cez víkend obedujem doma s rodinou. V stredu a piatok po práci sa najím a idem na kurzy slovenčiny. V stredu a piatok po práci sa najím a idem na kurzy slovenčiny. V útorok a štvrtok po práci športujem. V útorok a štvrtok po práci športujem. Dnes večer mám voľno, ale nepôjdem nikam, budem sedieť večer doma. Dnes večer mám voľno, ale nepôjdem nikam, budem sedieť večer doma. Tiež sa budem pripravovať na schôdzi, ktorá bude zajtra. Tiež sa budem pripravovať na schôdzi, ktorá bude zajtra. Dnes po večeri ešte budem chvíľu pracovať. Dnes po večeri ešte budem chvíľu pracovať. Potom sa budem pozerať na zaujímavý film v televízii. Potom sa budem pozerať na zaujímavý film v televízii. Rád čítam ukrajinskú a slovenskú literatúru a nikdy nečítam noviny a časopisy. Rád čítam ukrajinskú a slovenskú literatúru a nikdy nečítam noviny a časopisy. Často chodím do kina alebo do divadla a tiež na koncerty. Často chodím do kina alebo do divadla a tiež na koncerty. Spať chodím o 10. večer. Spať chodím o 10. večer. V posteli ešte chvíľu počúvam hudbu alebo čítam. V posteli ešte chvíľu počúvam hudbu alebo čítam. Mám teda krásny deň. Mám teda krásny deň. Шановні друзі, якщо ви бажаєте опанувати словацьку мову самостійно, то можете придбати самоучитель «Словацька мова» без зайвих зусиль. Пропонований підручник призначений для всіх, хто бажає вивчити словацьку мову. При освоєнні матеріалу підручника досягається рівень знань, що відповідає рівню B2, тобто самодостатнє володіння за загальноєвропейською системою.
Підручник складається з 36 уроків, кожен з яких містить дві частини – граматичну і розмовну. Усі правила викладені відповідно до сучасного стану мови. У багатьох правилах проводяться порівняння з граматикою та структурою української мови. До усіх граматичних тем наводяться вправи. Розмаїття розмовних тем представлених у підручнику досить широкі. Аудіододаток містить тексти, діалоги та завдання по розвитку мови і її сприйняття на слух. Усі записи зроблені носіями мови. Даний підручник ви можете придбати, написавши мені на електронну пошту, яку ви зараз побачите, або знайдете її в описі під кожним відео. Отож, зичу всім цікавого та успішного навчання. Od pondelka do piatku vstávam skoro ráno o 7 hodine. Umyjem sa, učešem sa a vyčistím si zuby. Potom sa obliekam a raňajkám a za hodinu idem do práce. Pracovný deň začína o 9 hodine presne. Do práce obvykle chodím pešo, cesta trvá asi 30 minút. Denne okrem soboty a nedele pracujem 8 hodín. Obedujem v jedálni. Cez víkend obedujem doma s rodinou. V stredu a piatok po práci sa najím a idem na kurzy slovenčiny. V útorok a štvrtok po práci športujem. Dnes večer mám voľno, ale nepôjdem nikam, budem sedieť večer doma. Tiež sa budem pripravovať na schôdzi, ktorá bude zajtra. Dnes po večeri ešte budem chvíľu pracovať. Potom sa budem pozerať na zaujímavý film v televízii. Rád čítam ukrajinskú a slovenskú literatúru a nikdy nečítam noviny a časopisy. Často chodím do kina alebo do divadla a tiež na koncerty. Spať chodím o 10. večer. V posteli ešte chvíľu počúvam hudbu alebo čítam. Mám teda krásny deň.